dobro što smo vas lijepo našli. Svi ste lijepo fino okićeni, svi namirisani, svi ste vedra, vesela lica. Evo i mi smo to čuli, primijetili, vidi. Prešli smo gore i dole i došli ovdje do vas. Jel nas primate ili ne? Welcome everybody. He hopes and I hope you are nice and wined and dined and you had a lot of drinking. He's asking for your permission for us to come to this house because we have plans to do. We want to say hello to here. Okay. Meni ne treba tebi to. Tebi može jer ti malo manje. Mene dobro čujete, jel tako? Da! Ja sam prirodni, znaš, ja sam uvijek telamaci, pa uvijek sam šparao. Evo, mi smo, hvala dragom Bogu, dobro došli. Ja mislim, ali sada imamo mi nešto došlo sa nama, nešto najdraže, najmilije, upravo za ovu kuću.